Nizeye ko mumeze neza kandi ko muri n'amahoro. Twe turi TV bose babireba, nje ndi icyogere mu nkuba indwanyi cyane. Umunsi ku munsi nitwe chaîne rukumbi kandi twenyine tukugezaho ibivugwa mu myidagaduro ya hano iwacu mu Rwanda. Hamwe n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku munsi. Ngira ngo abantu benshi muribuka Miss Popularity 2019 Nyampinga w'Abanyarwanda Josiane Mwiseneza. Uyu Josiane Mwiseneza niwe wabaye Nyampinga w'igikundiro, ariko abantu benshi muri iyi minsi nanjye ndimo dushobora kuba turi kwibaza ikibazo kigira kiti: Josiane Mwiseneza yaburiye he? Ese n'ubuzima bwe bwahindutse cyane, cyangwa ni amahirwe yamuciye mu myanya y'intoki? Uyu Nyampinga wari ukunzwe mu mwaka wa 2019, igikundiro cye kikagenda kiyoyoka gake gake uko imyaka ihita indi gataha, agakura nk'isabune. Reka rero tuganire ku makuru mashya y'uyu Nyampinga wacu Mwiseneza Josiane, ari nako tunasubiza ibibazo bimwe na bimwe biriho bigenda byibazwa ku buzima bw'uyu Nyampinga wacu muri rusange. Mwiseneza Josiane aheruka kugaragara ku mbuga nkoranyambaga agira ibyo atangaza. Ni mu mwaka washize, mwaka w'ibihumbi 2020. Icyo gihe uyu Nyampinga wacu yari yasuwe na chaîne ya YouTube yitwa Isimbi TV, imwe muri chaîne za YouTube zamufashije cyane muri kampanye ze zo kwiyamamaza mu mwaka wa 2019, ubwo yarahatanye muri Miss Rwanda ndetse akagira amahirwe yo kwegukana ikamba rya Nyampinga w'igikundiro Miss Popularity muri uwo mwaka wa 2019. Ubwo aheruka ku Isimbi TV, ngira ngo hari nyuma gato yaho aterewe ivi, agasabwa kubana n'uwitwa Tuyishimire Christian hashize amezi 10. Iyo nkuru agiraga iti: Josiane ateye imitoma fiance, dore agashya kamubayeho yambikwa impeta. Iby'urukundo rwabo biratangaje. Kuri ubu iyo uvuze iby'urukundo rwa Mwiseneza Josiane, cyangwa iyo uvuze inkuru y'urukundo ya Mwiseneza Josiane, hari abadatinya kuvuga ko uyu mukobwa yabuze ayo amira n'ayacira, ndetse yanabuze ahafatwa, kuko inkuru nyinshi zagiye zitambuka mu minsi yashize zagiye zerekana ko afite umukunzi mushya, ndetse n'uwamutereye ivi nawe akerekana cyangwa akaba afite ibimenyetso by'uko yatandukanye n'uyu Nyampinga wacu Mwiseneza Josiane. Ariko ku rundi ruhande wasura imbuga nkoranyambaga z'uyu Mwiseneza Josiane ndetse n'uwamwambitse impeta amusaba ko babana nk'umugabo n'umugore,
ukabona ibihabanye n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Itariki 15 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo uyu nyampinga w'u Rwanda cyangwa nyampinga ukunzwe cyangwa wari ukunzwe mu mwaka wa 2019 yambitswe impeta n'uwitwa Tuyishimire Christian amusaba ko babana nk'umugabo n'umugore. Harabura iminsi itagera ku kwezi umwaka ukaba wuzuye tutaramenya mu by'ukuri aho uyu nyampinga wacu ahagaze mu bijyanye n'urushako. Byagiye bivugwa ko we n'uyu Christian baba baratandukanye bikagirwa ibanga, ariko iyo usuye urubuga nkoranyambaga rw'uyu Christian akoresha kuri Instagram ubona ko uyu nyampinga w'u Rwanda Mwiseneza Josiane we atararekura uyu Christian kandi ko akizirikana isezerano uyu Christian yamuhaye. Na foto nimwe iri kuri Instagram ya Christian uyu Josiane atakunze cyangwa atashyizeho like, nubwo bivugwa ko uyu Christian we hari icyo yaje ashaka, yamara kukibona kuri uyu Mwiseneza Josiane agahitamo kumusiga akamwereka ko nta rukundo akimufitiye. Kandi iyo unasuye hando ya Instagram y'uyu Mwiseneza Josiane ngira ngo mubona ko Josiane Mwiseneza ikijyanye no kuba yasiba ibimuhuza n'uyu Christian atigeze abikuraho cyangwa atigeze abisiba. Rero ahangaha bikagutera kwibaza, ese uyu Josiane n'uyu Christian baba bariho bategura ubukwe mu ibanga, abantu bakaba batabizi? Ese Josiane n'uyu Christian baba baratandukanye ariko Josiane akaba yaranze kwerura ngo yemere ko yatewe indobo n'uyu Christian akora abantu mu rujijo, noneho atangire ubuzima bushya? Cyangwa ni ubuzima bwo kuba nyampinga uyu Josiane Mwiseneza atagiremo amahirwe nk'ayo abantu benshi bamwifurizaga? Uyu Josiane mu mwaka wa 2019 akimara gutorerwa kuba nyampinga w'igikundiro, twagiye tubona abantu benshi bagenda bamugira impuhwe, bamuha ubufasha, reka ariko mbivuga, ariko ukabona ko bishoboka ko muri team yabaga iri kumwe n'uyu nyampinga Josiane Mwiseneza hari bamwe bagiye babyungukiramo, ariko uyu Josiane mu by'ukuri izo nkunga cyangwa ubwo bufasha yagiye ahabwa n'abo bamukunda bukaba butaramugezeho 100%. Ndetse nyuma yaho tubona uyu nyampinga w'igikundiro mu mwaka wa 2019 hari benshi
bifuzaga kumushyigikira mu mushinga we yari afite, ariko ibyo nabyo biza kurangira mu by'ukuri ari uwo mushinga ndetse ari n'abifuzaga kumushyigikira mu by'ukuri batumvikanye ngo uyu nyampinga wacu abe yabona umurongo wamufasha gushyira mu bikorwa umushinga we ndetse no kwiteza imbere muri rusange. Nyuma yaho aviriye muri Miss Rwanda, uyu nyampinga Mwiseneza Josiane twagiye tubona ibigo bitandukanye bimwegera ngo yamamaze ibikorwa byabo umunsi ku munsi, ariko uko amezi yashiraga umunyu wari muri Mwiseneza Josiane, igikundo cyari kiri muri Miss Mwiseneza Josiane, haba gukoresha iyo Instagram account ngo yamamarize ibigo bitandukanye cyangwa ngo yerekane serivisi zitandukanye z'ibigo biri kumwifasha kugira ngo abafashe kumenyekanisha ibikorwa byabo, byagiye bigabanuka kugeza ubwo uyu nyampinga ashobora kumara igihe kingana n'umwaka kuri Instagram yiwe nta gikorwa na kimwe kigaragaza ko kibyara inyungu giciyeho, nk'uko bica kuri Instagram zitandukanye za ba nyampinga yabanye nabo muri bootcamp ya Miss Rwanda 2019. Ndabaha ingero. Uwitwa Muyango wa Kimenyi, murabizi ko yenda kwibaruka, reka tunamwifurize amahirwe masa, tunamwifuriza ibihe byiza rwose, azabyare ashyire ingobyi mugongo kandi azanabyare hungu na kobwa. Uyu Muyango ni umwe muri ba nyampinga akenshi mu mwaka wa 2019 bagiye bagaragara bari kumwe n'uyu Mwiseneza Josiane. Ugiye kureba urubuga rwa Instagram rw'uyu Muyango ubona ko ari mu rukundo, yarahiriwe, ari kumwe na Kimenyi wenda no kwibaruka, ari no muri business yarahiriwe, kuko uyu Muyango yagiye yamamariza ibigo bitandukanye nyuma yaho aviriye mu irushanwa rya Miss Rwanda ya 2019. Ubona ko Instagram ye imaze kugira aba followers bangana 253, ukabona ko yamamariza ikigo cya Techno ndetse na salon de coiffure y'umugabo we banafatanyije. Kuri Josiane Mwiseneza wari wifuje kumubera umugabo, ibikorwa bye amaze igihe cyenda kungana n'umwaka atabyamamaza. Usibye n'ibyo bikorwa by'uwari umugabo we cyangwa by'uwifuje kumubera umugabo, uyu Josiane amaze umwaka tutabona byibura yamamarije nka vuba cyangwa ikindi kigo runaka gitanga serivisi zitandukanye, cyangwa anerekana ko hari business afite abakunzi be bashobora kumufashirizamo, bakaba bamuhahira, bakaba bamuteza imbere. Mu by'ukuri kuri Miss Mwiseneza Josiane ibyo ngibyo nabihari. Wajya kureba kuri Pamela, uyu Pamela Sheri wa The Ben, ubona ko Uwicyeza Pamela nawe umwe mu bari inshuti n'uyu Mwiseneza Josiane, nawe ubona ko mu rukundo yarahiriwe ndetse no mu byo akora arahirwa, ndetse n'icyanga abantu bari bamufitiye bari akiri muri Miss Rwanda, abantu bakomeza kukimubonamo
icyo gikundiro, ubwo bwiza, akomeza gukurura abantu benshi bihabanye na Josiane Mwiseneza. Ubwo rero birashoboka ko Josiane Mwiseneza amahirwe yagiye abona nyuma yaho aviriye muri Miss Rwanda ya 2019 ndetse akanayivamo yegukanye ikamba, ayo mahirwe atarambye nk'uko byagendekeye bamwe mu bari inshuti ze, harimo Muyango, harimo na Pamela mu buzima busanzwe. Ikindi mu bigaragara, uyu Josiane birashoboka ko Standard Miss Rwanda yamushyizeho, yageze hanze ubuzima bugahinduka, yageze hanze iyo status of life nakomeze kuyibamo, nakomeze kuyibona, ubuzima bugahinduka. Josiane nabonewe wenda imirimo myiza yifuzaga, ngira ngo murabizi ko no mu mashuri uyu Josiane hari amakuru avuga ko muri Nesi Ruhengeri atakibarizwayo, nabyo ni ibindi byo kwibazwa. Mu rukundo bivugwa ko yabenzwe bucece, nubwo nta kintu aratangaza, ariko nyangomaze n'iminsi mubona inkuru zo Paul Karamye ko ari we mukunzi we mushya, bisa nkaho uwo mukunzi we mushya yariho yishingira uyu Mwiseneza Josiane kugira ngo amuvaneho igisebo yatewe n'uwamwijeje ibitangaza, ariko mu by'ukuri ibyo bitangaza uwo obimwijeje nabimugezeho. Rero ubuzima bwa Josiane bushobora kuba bwarahindutse, bugahinduka ku buryo ki ubugeranyije n'ubwo abandi ba Miss yabanye nabo muri bootcamp. Uyu nyampinga wacu kwiyakira byanze cyangwa byananiranye muri rusange. Ngayo nguko rero ibivugwa kuri Mwiseneza Josiane, reka twizere ko mu minsi yavuga tuzonya tukamubona, ariko tunamwifurize ishya n'ihirwe mu byo arimo byose. Reka twizere ko umwaka ushize aterewe ivi utazarangira ari impfa busa, bwo ko azakora ubukwe nk'uko yabitwemereye muri rusange. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde, muhabwe umugisha kandi Imana ibarinde, byo tubifuriza, twe turabakunda.